Ka Agency for Sustainable Development Initiative jong ka Khasi Jantia Presbyterian Synod Sepngi. Shen kan sepelong biang yang keje kop mare kebelatip kum ke Shillong ran. Kebelas dang pelong nadu kesnam arjar khatway terter hadu kini kisngi bamenta. Kum si benta ban penpriang ke kubor sikipat ba halor ban yarap na ke benta ki khna ki badan kam ke jerap hak imlang salang kan thopru ye ki badan jingduna hak khatmen. Habakran hakinong pathai kubor henne kisngi ke khatway terek unailar ha Shillong Press Club Kitkhot jong ka Agency for Sustainable Development Initiative jong ka Khasi Jantia Presbyterian Synod Sepngi. Hapo ka jinglam kmat jong Reverend KB Snaitang. Kila itu ba menta kasnam ya gani geje ko mare ka belatep kum ka Shillong ran 10K 2016. On pelong haka arpo trek mentau nailar. Bar ka jing pelong ya gani geje ko mare la kersan ru da katna social welfare jong ka sarkar jilla. Ka phang pedang jong gani je ko mare menta kasnam ne ka team. Ka dai run with different abilities. But ya ka jing ya mare on sedang hakapor nyo bje mestab na parking lot polo. Ya gani gajing ya mare athong an benta halaki jong ki benta ni ki category. Kabanlong nadu ka under 14 but ka 14 years above. But ya ki baranjing duna hidu khatmat labha laga jong gajing ko. Ba ne ga Shillong ran ka ba magi long ka ai simi ne ga da ba gi yo ban long ka na stem stem na mar ba gi ya gajing simenta jong ki bara briu lalu yang berdan ke jenis soto ke jenis semua dengan hagaman wan manusia mentah lembah negara negara ini Iran berkendak. Abangi belum ni Shillong ran dalam kumno ban pendip bisa ban pendip fund. Naga mentah ini di project ke apa kamat jengi amtam ke wede kumno ban penyo ki building lalu ada ampadyo ki building ki bebet biang dengan mentah jeng income tolong ke jakasyong ke jasa negara tolong ke dur harukom ban pendip pendiang nam ka jingam jong itu ki breu di bahap apa jong ki project ye ke ba la ke deu mentan sekma te hagaba kene ke Shillong ran arja khandreu kan long haga arpo trek mentau na across bat kan sedang menuju ke por new je menstep kaba ke jaka sedang kende nang na parking lot polo haga team jong ke Shillong ran arja khandreu kalong run with different abilities